Sanibonani Maswati Lamahle, libito lami ngingiTemdeni Dlamini, siyanimukela ku-podcast ya Eswatini Arts Voices lenithulelwa nguye Eswatini National Council of Arts and Culture. Namhla angihambi ngevanga ngihamba nemvuna yembali leto sicocela kabandi ngejeni yayo yekuba yimvuna yembali. Njengoba nathi Maswati Lamahle ukuthi sesithudane nemkhosi lomkhulu wemhlanga, so sitawucela nje ukuthi asicocele kabandi ngejeni yakhe. Sivusele Nkosi sawubona. Ngivusele Nkosi njani? Ngiyaphila Dlamini njani? Ngiyaphila nami Nkosi. Yebo Nkosi. Bangathi ngavivane. Yebo Nkosi. So lengakusho ukuthi 2023 ngibuye emshucweni ngigeca kaBhamsakhe. Yebo. Nangibuye emshucweni ngakhumbula kahle kwakuyindiphethe sasigubha lisuku lendiphethe ngalowo mnyaka. So mase siyogidza ngalelanga lekucitha umhlanga. Ngithola iorder lebuye enkosini ngokuthi asengive ngilibukile lelibutho kwanyalo ukuthi lende kanjani awungakhutalwandla. Saya ke emsebentini wenkosi sothi ngiyacala ke ngiya-acta lapho ke 2023 ngiya-acta 2024 solo ngiya-acta 2025 solo ngiya-acta 2025 angi-act I'm sorry 2025 engabezweni nakuphuma libutho ngasifika engabezweni inkosi ingibusisa ukuthi sengindvuna yetintfombi tonke. Lokho kusho ukuthi sothe sikhathi sami ngicalile kusebenta lo msebenzi wekuba indvuna ucale 2023 ngi-act but 2025 lapho inkosi yangibusisa khona ukuthi ngibe indvuna yetintfombi. Nkosi njengoba nje sisalungiselela wona umkhosi wemhlanga. Ngicela kubuda nje Nkosi ukuthi lo mhlanga wona ugecwa bobani? Ngiyabonga Nkosi. Umhlanga ugecwa imbali. Imbali indvombi. Ngikhuluma ngemvombi, ngikhuluma ngemlongakadali. Sikhuluma ngemvombi. Lo mhlanga so lokwendekako imbali iyamenyetwa nje njengoba sitawuva nje emalangeni inkosi itawumemeta imbali. Efika eltsidzini iyaphuma iyetidzini lapho iyawugeca khona umhlanga. Lo mhlanga le ugecako ibuya nawo iubuyisela eludzidzini. Ekuhambeni kwemalanga njengoma sathi eldzidzini kunemaguma. Khanze ukuthi mhlawumbe lawo maguma sekagugile sekufuna ukuthi ashintshwe. Ngilapho lo mhlanga sewuthathwa khona sekwakhiwe emaguma lamasha. Ngisho ukuthi actor as a windbreak I don't know ukuthi Ngiyakuzwa Nkosi. yes ingozi ngiloko nje umhlanga lo sibambisa khona tigodlo tonke tenkosi letinemaguma umhlanga ugige emaguma. Wona lo mkhosi wemhlanga Nkosi umcokwa ngani kuyo imbali? Okay Nkosi ngiyabonga. Umkhosi wemhlanga seyimbali. Ngilapho buziveta khona cishe semaswati ukuthi sibobani. Thina seyimbali umhlanga ngilapho sithi nasiva ukuthi uyezwa na sathi ukuthi siyawubona inkosi. Imbali ngeke yati kwayo ngekuthanza amakhosi ayo. Umhlanga ngilapho thina imbali sitigcaba khona ngebutfobhi betfu. Ngebugcina butfobhi betfu. Uye ubone emalangeni nyalo uvethi lemunye siyabona ngathi ibambelela ngatala. Ngilendlela lo mhlanga lo ngiyo lo mnanzi wona. Nasemhlangeni ngilapho sishare khona ama-ideas. Siyisakha buhlobo. Lesikubona ukhanda ukuthi awuqhamuke enhlangano umithane nebamvu bakubola vumisa
noma angabe ke singalavumisa ngibekise ngalabangala kubo Oshuk. Kunebami basemakhala abangaladi idolobha, not kuthi abaladi idolobha, but bede bamvule kufuna laba batiko laba close to them le urban area. So nabalamhlangene bamithana nebamlaba kanjalo bakha abhlobo bakha bunganse bayashare ama ideas. Awu emadolobheni kuphilwa kanje. Awu thina siphila kanje. Sesiyadana ngaleyo ndlela. Ngiyakuva Nkosi ukhuluma ngekuthi kutabamfu kubonhlangano boOshuk. Ngekubuka kwakho nje Dlamini ukuthi loku ukhona la kule weni yakho yokuba indvuna. Ungasho nje ukuthi leli bufo liyakhula noma ibufo lembali. Hey Nkosi lengakusho ukuthi ngeminyaka umgcumo wembali uyakhula. Lokuyinfo lenhle lento wamaswati. Lekuyimfo lenhle ukuthi inkosi nayithi uyezwana ubona ukuthi uyate emaswati aseva. Emaswati ayadi ukuthi aphethwe kuphi, aphethwe ngubani. Ngoma ayikho imvo lebhlungu njengokuthi ungahloniphi batali bakho. So thina nje siyimbali hawu sijabula kakhulu inkosi nayithi uyezwana ngoma siyadutsa siyawulothela dudane lilanga. Ngingabuda nje ukuthi kule journey yakho yini lokufundzile wena usahola imbali. Okay inkosi. Lengufundzile nangisahola lelibutho. Ngiloko ukuthi inkosi emaswati noma ke bantu baqhamuka nema attitude lahlukene nema behavior lahlukene and nalonga bathanze kufuna ubathanze nalobo kade ungaphili nabo wade uthi laba bangiphile laba but ngilomsebenzi uthi sebakho bonke sowude wena umlong lothi uyagceka noma kanjani lakho lonke lelibutho. So imbali Nkosi uyayinaka mosimbali ukuthi ikanjani ayiva imbali hayi ukuthi ayiva ukuthi ungibitselela abantu but inemahonga nje yona. So kufuna ukuthi uhlala ungumvu lojabule ngaso sonke isikhathi wena awukhubeki. Noma ngabe uva ngazi ukuthi yati ke nangilona ngathi sofika enhlitiyweni ungiloku nje uhleka wena uvumela wonke umvu ukuthi yes Nkosi. Nkosi usakhuluma nje ngembali nemahunga. Kuvuka nje ukuthi ngibute ukuthi njengoba nje imbali nami ngiyimbali sihlabela ingoma lapha letiningi kakhulu. Nongathi nje kucathanisa kuleti ngoma letikhona nyalo ubuka lebetikhona kadzeni. Ungathi ukuphi lo mehluko lokhona nyalo. Okay Nkosi. Okay Nkosi lengakusho konke ukuthi angaze ngaba khona kadzeni. Kepha lengubonile lesinenhlahla ke ko social media bathi akakhohlwa nabasho beka yonke information noma ngathi ufuna yani into ayikhanzi. So nginako lokuthi ngihle ngiya ngiyobukela lemihlanga lomhlanga wakadzeni ukuthi kwakwentiwani kwenteka kanjani. Uyabona ukuthi vele le difference enkulu kakhulu. Liningi la lemhlanga lebelita kadzeni alisafana nalanyalo. Like lomgcumo lokhona nyalo. Leliningi lalabamvu laba attenda lomhlanga. Leliningi lalembali ngoma ama tourist ngeke ngiwabale. Labanikati balomsebenzi sebaningi kunayitolo. Nendlela bebagidza ngayo ayisafani. Itolo nabagidza beba fast na ungabuka lama video beba fast lapha naleti ngoma tabo beti fast kanti namhla uyagidza nje kubonakala ukuthi awu nayi imbali yagidza kubonakala ukuthi wenda ini lokunye konke ukuthi kadzeni kepha bocela ingoma kuphela noma bocela ngikulandzele nje ungangichubeka ungicocele Nkosi. Okay Nkosi. Yabona kadzeni info lesiyibonile. Kadzeni wawungeke nje uthi nawuvunilile uvunile indvo lengasiyakho. Kadzeni bodade umumvu isigaba sakho ukuthi mina
ngiyimbali yakethu mina ngiyinkosatana mina ngiyindvuna but uyabona info lengiyibonile mina kulesikhathi samanje bamfa basadade ukuthi bona babobani umfaka sadade ukuthi mina angisiyinkosatana noma angisiye umfana wemfana enkosi losikhulu angisiumfana wengwenyama wonke mvufuna kuba inkosatana nyalo wonke mfufaka emagwalagwala wonke mvu awuboni ukuthi leni bamfu bangakhona ukuthi accept abungibo babo ukuthi yathi mina ngadaleka kanje ati accept nje umuntu ngadaleka kanje and angeke kwendeke bese sengitikhanza sengigcoke noma sengimbathe info lengasiyo yami kuthi nje emaswatini lamahle hawu yebo Nkosi umfase kaDade ukuthi sigaba sakhe utalelwa kuphi yena litalo lakhe anga singendi nje phatha uthi naku ngoma nangu ngimbonile umngane nami ufake emagwalagwala umngane wakho yes but umngane wakho uyini yabona uaccept nje Nkosi ukuthi accept wena bunguwe bakho because wahluleka ukuthi accepta wena ngilapho start ikhanza vele sesingene etim lesingadadi noma angeke ufa emagwalagwala uyawathini wona lamagwalagwala ayini ayinsila lethini ngoma anebanikati bawo kwebantu benkosi yabona siyabonga Nkosi kusikhumbuta ke kulendzaba yemagwalagwala cause nathi siyayibona ukuthi iyatrenda nje kulamalanga ku TikTok bakhuluma ngayo indzaba emagwalagwala ukuthi wonke mfufaka emagwalagwala ngawanthi nje Nkosi singajika kancane nje kubuka ukuthi kule mvunulo lesekhona uvunula kanjani nje cause ngalesinye isikhathi ukhanza labanye bafaka indlamu labanye bafaka emahiya kuthi kahle kahle ngikuphi lokho kufanele ukuvunule lokho ukuvunula ngilaba kanjani Nkosi right Nkosi ngiyabonga umbuto wakho kunesichopho isichopho sifakwa abantu abenkosi sifakwe abantu abenkosi leso sichopho ngenkosi ngeke usikhanze emarket ngeke nje ukhanze sichobe emarket impela ingabe ngake ngimangala ukuthi usakhele abantu lapha emarket ngoma sichobo Nkosi sinebani siyatiwa ukuthi sakhiwa bobani sakhelwa bobani nje mina ngikhanze ngideke sichobe emarket sitawuthengwa ngibani ngoma labantu abasibantu abenkosi kube nendlamu into levunulwa ngemgindlamu Nkosi nanawe wonke nje umuntu lothi mina ngifuna emhlanje ngidvulela indlamu kube nesidvashi naso lesidvashi imbali ayizivunulile ayizivunuli sibe sinye tibadimbili tiyaphambana lokwenta ukuthi umuntu avunule lesidvashi kuchaza into letembili uma ngingaphosisi lokwecala kungiloko ukuthi sowutibona wena sowukhulile Jehova ngathi angeke sowukhulile angeke phela afake indlamu wena kukhona lokuthi bamfu ubujaha babo solo babambe futhi babe badzala yabona ukhanze ukuthi lo mfa akakufunga ukuyekela noma hayi ukuthi akafunga uyakuthanda vele angeke kude emhlangeni ukuthi awugidzi naso uneminyaka lemingaka ugidza na uneminyaka lemingaka so long as useyimbali yakeni uyaya nje emhlangeni so lokwendekako ke kulesidvashi uyatibona mina eyisengikhulile ngoma na ukhula Nkosi naletitho temtimba tiyashintsha nalamathanga yashintsha akusikuthi uqhubeka kanje ube imbali so uyatibona ke lapho ukuthi ayisengikhulile angisasisithombe lesihle ukuthi sesingabonwa sive ngifake indlamu so phambatisa sidvashi takho uyatihlonipha wena kube khona ke lokho ukuthi awu sebavele lijase likubonile wena sewuvele uconyiwe noma ke uengagile sofaka idvashi takho ke lapho ke awusafaki indlamu bakucela nje awusafaki indlamu
Ngiyabonga Nkosi, yathi nami sengifundzele okuningi kuloko ngoba ngifisile Nkosi ukuthi singahlala sosifundisela okuningi. Ngingabuda nje Nkosi ukuthi njengoba nje umkhosi wemhlanga sowuvudane sonke nje seseva ukuthi sowuvudane Nkosi, yini nje lebhekekile kuyo imbali eMaswati sisalungisela wona umhlanga. Ngiyabonga kakhulu umbuto wakho. Okay ke Maswati lamahle imbali ibheke kokuthi itiphathe kahle. Ayikho info lemqokwa njengekutiphatha kahle bongozi ngoba kumahala kutiphatha kahle. Usuka emphakathini uyaliwe. Awumani uphume phela lo chamuka khona. Kuba nemiyalo lonikwa yona. Ngihlonipha kutiphatha kahle. So nawufika ke la emkhosini wemhlanga so wenda ke wena disrespect kanti phela usuke nawutofika utowenda disrespect wonela babo wakho lokho ngumfane nkosi losikhulu wonela abatali bakho nayi wona nje loyo mphakathi wangakini awusamveti anesithombe lesihle la ngosini because sathi ukuthi la lembali leta kulomsebenzi wengosi ikhishwa abantu abenkosi emiphakathini so banayo yonke respect lesingayibheka ngayo yonke indlela. Yes. Ngiyabonga Maswati lamahle, ngiyathemba sonke ke sesivile ukuthi lokho ukuthi umkhosi wemhlanga kufanele ukuthi sitiphathe kahle ngoba njengoba seyichazile indvuna yembali ukuthi nasingatiphathe kahle sisuke sesihlaza nabo batali befu. Ngiyathemba nalo sekhaya lolalele utawuthatha lo mlayeto. Ngiyabonga bonkhosi. Siyabonga. Singu Art and Culture sithi ngemakhono nemasiko sisive.